আপোনালোকে দেখিছে কাশ্মীৰ ক'ত অসমত মানুহে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বুলি ফেসবুক লিখে সাহস চিন্তা কৰক हेलो मानगना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै काश्मीराव जानाय जाथाय जे पाकिस्ताननि मानसिफ्रा जोंनि इन्डियानि मानसिफोरखौ गावथारफैनायनि सायावनो दिनै जा मानव गेदेर आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा डिक्लेयार खालामनानै होदों जायफ्रा भारतनि मानसिफोर बा जोंनि आसामनि मानसिफ्रा दिनै जायफोरा पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामगोन बा पाकिस्ताननि जानानै बाथ्रा बुंगोन बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानै दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा सारा डिक्लेयार खालामदों आरो फंसे बाथ्रा बुंबावदों जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बीजेपीनि दैदेनगिरि जाय मोदीजी सारनि बुंनाय बाथ्रानि बिसय दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे जोंनि भारतीयफ्रा जे एक साथ जायाब्ला दिनै गुबुन जायगानि मानसिफ्रा बा पाकिस्ताननि मानसिफ्रा जोंखौ मेगन गोजायै नायनो हानाय नङा होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै डिक्लेयार खालामनानै होदों आरो बुंफ्रुनानै होदों थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि पलिटिकेल पार्टियाबो दिनै खौसे जायोब्ला निश्चय दिनै बीजेपी पार्टियानो होन गुबुन पार्टियानो होन जोंनि बर'नि सायाव मेगन गोजायै नायनो हानाय नङा होननानै दिनै जों बुजिनो हायो आरो मिन्थिनो हायो हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बिबुंथिनिफ्राय दिनै जोंनि बर'नि पार्टिया दिनै बीपीएफ पार्टी यूपीपीएल पार्टी एपीपी पार्टी लोगोसे गोबां पार्टियाव दिनै जोंनि बर' हारिया गावस्रालायनानै दं स' बिनिखायनो जोंनि बर' हारिफ्रा जाहाथे पलिटिकेलाव मोनसे पलिटिकेलाव फैनानै जाहाथे जयै पलिटिकेल गेलेयोब्ला बीजेपी दोलो होन कंग्रेस दोलो होन जोंनि बर' हारिनि सायाव मेगन गोजायै नायनो हानाय नङा आरो जोंनि बर' हारिखौ थेर बेथेर खालामनो हाया होननानै दिनै जों बुजिनो हायो जे हिमन्त बिश्व शर्मा सारा फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होनब्ला जे मोदीजीया फंसे बाथ्रा बुंदोंनो जे जोंनि भारतीयफ्रा एक साथ जायाब्ला एक नङाब्ला दिनै पाकिस्ताननियानो होन गुबुन जायगा देशनियानो होन स' बिथांमोना मेगन गोजायै नायनो जोंखौ खाबु मोनगोन स' बेनिखायनो रायजोफोर जोंनि बर' हारियाबो जाहाथे खौसे जानानै फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव जाहाथे खौसे जानानै इलेक्सनखौ गेलेयो आरो जोंनि बर' हारिया जौगानायाव फैयो अब्ला रायजोफोर स' नोंथांमोना हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि जे काश्मीराव जानाय जाथायनि बागै लोगोसे जायफ्रा आसामनियानो होन भारतनियानो होन जायफ्रा पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामगोन बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जागोन होननाय आं भिडिअ क्लिपखौ स' आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो लोगोसे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो लाइक खालामनानै होबानो जाबाय আপোনালোকে দেখিছে কাশ্মীৰ ক'ত অসমত মানুহে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বুলি ফেসবুক লিখে সাহস চিন্তা কৰক পাকিস্তান ক'ত আৰু অসমত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি সাহস কৰে পাকিস্তান জিন্দাবাদ এমএলএক মই এৰেষ্ট কৰিছো 27 জন ল'ৰা মানুহক এৰেষ্ট কৰিছো পাকিস্তান জিন্দাবাদ কোৱা কাৰণে এই পাকিস্তান জিন্দাবাদ ক'ৰ পৰা ওলালে এই পাকিস্তান জিন্দাবাদ ওলোৱাৰ মেইন কাৰণটোৱে হ'ল আমি যেতিয়া এক হৈ নাথাকো তেতিয়াই ৰাষ্ট্ৰত এনেকে শত্ৰুৰ জন্ম হয় যদি আমি সনাতনী মানুহ আমি যদি ভাৰতীয় মানুহ একলগ হৈ থাকো কোনো বাপৰ বেটা পাকিস্তানৰ সাহস নাই ভাৰতৰ ওপৰত ৰঙা চকু দেখুৱা সেইকাৰণে মোদীজীয়ে কয় এক रहेगा तो सेफ रहेगा लेकिन আমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে শিক্ষিত মানুহসকলেও কেতিয়াবা লুঙি আৰু ধুতিৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰে লুঙি আৰু ধুতিৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে মই কওঁ যে চিনটো হাত বান্ধ হ'ব লাগে লুঙিৰ চিনত ভোট দিব লাগে তেতিয়াই ভাল হ'ব আপোনালোকে দেখিছে কাশ্মীৰ ক'ত অসমত মানুহে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বুলি ফেসবুক লিখে সাহস চিন্তা কৰক পাকিস্তান ক'ত আৰু অসমত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি সাহস কৰে পাকিস্তান জিন্দাবাদ এমএলএক মই এৰেষ্ট কৰিছো 27 জন ল'ৰা মানুহক এৰেষ্ট কৰিছো পাকিস্তান জিন্দাবাদ কোৱা কাৰণে এই পাকিস্তান জিন্দাবাদ ক'ৰ পৰা ওলালে এই পাকিস্তান জিন্দাবাদ ওলোৱাৰ মেইন কাৰণটোৱে হ'ল আমি যেতিয়া এক হৈ নাথাকো তেতিয়াই ৰাষ্ট্ৰত এনেকে শত্ৰুৰ জন্ম হয় যদি আমি সনাতনী মানুহ আমি যদি ভাৰতীয় মানুহ একলগ হৈ থাকো কোনো বাপৰ বেটা পাকিস্তানৰ সাহস নাই ভাৰতৰ ওপৰত ৰঙা চকু দেখুৱা সেইকাৰণে মোদীজীয়ে কয় এক रहेगा तो सेफ रहेगा लेकिन আমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে শিক্ষিত মানুহসকলেও কেতিয়াবা লুঙি আৰু ধুতিৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰে লুঙি আৰু ধুতিৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰে
আৰু সেইকাৰণে মই কওঁ যে চিনটো হাত বান্ধ হ'ব লাগে, লুঙিৰ চিনত ভোট দিব লাগে, তেতিয়াই ভাল হ'ব।